Yeah. An kono atila we madana be pol dama do na ngeo kata nan we down romo dok chen we romo po leng kuma leng wa gala nani you know we romo po da kom Lody Bwoy. Okay. Yeah. Leng wa gala nani kaneno baro ya wa chil kuma gala nani kaneno toro kuma wa nan para mani no di wo katamo piri atokani pero mo wacham ni kago chalia wanga at least angeo ni itika winyu clue ene lengwa gala nani ci bi berge kar mi na Lody Bwoy kidi bi nana ko be chan kera ibi yeni law mati be tini law da be chan boy du deto wa no be chan ya wa ko jogen kero ka do ngono yo be ramor wenyo kera wa ene ba Lody mi non mo wangeni weno bero wena ma chel ma we ni wa wero inge atima baby atima ya ani atima do peangeo kita mari kere so we ne aware an bero wena ma chel mano ata ono mi na we kana ya do kedo no wadi berge wan ke Jackson chock full kido meno mirmi we ti fuli chunya wa romo gi we fon malilroy wero we fon malilroy we chon wa ku beri chani ka yene winyo ibi nono bu konyo yen kamo no ne we ma anone we ma pigitego ma pelare ite kwar ma mo miera dan miera wo we an we ne ti we wa ku be chan ke no lirroy kele don de yera don state even na crowd malilroy bokero. The new life no petty an again. The new life no tie Lody mi no an kidong Rozena Jackson madana wengeni. Kidong watigi jo be no tie the new life. Kidong watigi pido nyer makare ne down chair kaneno wa show pa Jackson Michael mano roke chalo cartoon. Mano ko rubo machol en no ke kone na chalo weni kira chogo nan ke kira ghost skeleton padande ke ya pido no ti the new life ki ovene before no kong no ber kong no we the new life man saria mo yeah so ma foot pia we e balo ka kere eno ni umier ke chak nen ni music mono ubuter an bu gik wa kwena because ke chao nana go be chani polo we en mageti we ni wen ke chao lo po background ge ibi no ni kin magien go don ke po beru yo challenges no karo ke yeah po beru yo to twal so uno ni no twara ikeme gerge music edo mi alo yab yone eno gumpa yueri pat gumpa gweno kainen in furte ke ker mi bere school we be chalo part time mamigi mai giri chere we ka te ko gawe da chere we eno po gan yin gi ber gan kwan pen anoni pen adida ne kano ne go nyo pen a chere gan kwan kano poldano pengea bino kano kube chani kai neno Lody Bwoy ne ber wenyo kera da because lutiana we ma wan wa don ke bi kube chani kata ka wan wa we bella ka chere wan ko e so bino ne umyala lungi ni mzeti ni Lutiano take madam. Yeah. No aberi tree. Yeah, inyo ko beru ken mayiter kede. We ku be chani, we matie pen an ma ber ka beren. Ma beru ma kanane. A ber ka we endo pa ber ka nyuto ne. Pa ber ka ba we ne wa darom tamne go nyu. Ana we tie we chani ma lo ni we ma miara mak video ne ti we bu ngwan. So, ene gen madam te me an ke chawan ni mo ibi no ni kuberi chan ma a logo ni dano wenti x right jule total in me malu po why tami bay televisions ajule program mama bara ni celebrity vibes kama wakelo celeb mamiki maaki burlobo mapat Uganda, East Africa and worldwide. Yatinium tutual kena langera atiki welu mamega ameta wa boklok wane kwere jima chile rio dek dima kwa karia mamega enong dit wa tudnie afoi mata ko tolo mera
Intini ni? Afo de twal ema. Afo bien Tammy Bay TV. Intini ni. Anti ma be. Ya afo dano weng ma beri chan ko pa karge milo ko Tammy Bay TV. Wan wati wan ki la dit ema ko beri chawani. Wayno mer ko ngo bimbo boklok mana. Afo de twal ema. Afo ma tek twal. Keri winyu kere mono watiki la dit. E wajo nyi tiro? Oh, okay. Ingeo chama kana. Kada nan i yo kar wi wilu gi jimu kana. Bat para tu nyingi. Pa para twal an angene jomo kene gi ngea jo kene pe gi ngea ino pe ngea an gi lo nyane Lody Bwoy. Angene pol dano maduwa da ki ngea. Chake angin mafut piano bokolok wa ino tum mi chere agikna no nya ngama ana bero. Exactly. Mono pijo ma picking you Lody Bwoy. Apo elu winyu lu na matek to no bi Tammy Bay la di Lody Bwoy. Afo de twal. Kete neno kere la neno atiki Lody Bwoy ichano mamegwa anamite wa discussing jima chere rio dek makwa ko career mamege ngoma nyene kama mamege ngoma fans umero expecting imwaka eni 2026. Lody Bwoy kake wachi Lody Bwoy obera nga pinga tapeti kangiyo Lody Bwoy for the first time. Yeah, angeo ni kanga tango no pengi Lody Bwoy obera nga angene jomo kene ngeo. Lody Bwoy an kono nyama no chona ti ukere na ti Lody mi nono bak be chane adon adugo dum deto waram atika ti gen Lody Bwoy. Yeah, an kono atila we madana be pol dama do na ngeo kata nan we down romo dok chen we romo po leng wa gala nani you know we romo po da kom Lody Bwoy. Okay. Yeah. Leng wa gala nani kaneno baro biawo chil ko magala nani kaneno toro ko wa nan para monino di wo katamo piri atokani para mo wacham ni kago chalia wana. At least yeah. Ni itika winyu clue not modern watika ren at least you can now resemble like picture ne don't take a being way. Yeah, angini kay take smartphone chere ichak searching for Lody Bwoy by Jackson Rozena and Lody mi no ibina video and lengwa gala nani ci bi berge kar mi na Lody Bwoy kidi bi nana ko be chan kera ibi yene law mati be tini law da be chan boy du deto wa no be chan ya wa ko jogen kero ka do ngono yo be ramor wenyo kera wa ene ba Lody mi no mo wangeni a winyu iloko lokum lengwa gala na ubero eat songs full ma down ma duong mar kere way chawane kake playing we ini uka take idea Mario ni Jackson to bring these songs ma up to now we still playing even you we uniform nyan and we be football way lyrics yeah inyo lengwa gala nani eni ti we mapeti inyo ti gana chel ma umiara wan wobero wangeyo ni we pala we moi kan petit bat ken mala we ter kere we ne en kera we ti kere wa lengwa gara nani kuberi chani we chani ma watieni lutina nyera giti mera ge nywalo ge an giti ka donya form mi bera nyera maka ina enyu choma no yin we sesini di for ya nyera maduata ka kar gere ina na kai chung ngwa ina gara no wa kere ingeo so ina ga no fesa de kere so lengwa gara na leng chil ko magara nani cause ingeo ngon ma yende no de maro ibi no ne jimi ko wenyo ti mabe ya we no ber ke kar mi ka de kere an we no ber we na ma chel ma we ni wo wero inge atima baby atima ya ani atima do pe angeo kita mari kere yeah so we ni wo wero inge atima you know what here one ke Jackson way studio but that way and muzebi and you go delayed yeah so we on ne aware an uberuwe na machel mano ata ono mi na we kana
ya do kino no wadi ber ke wan ke Jackson chock full kidong meno mir mi we no ti tek full chunya anono miara to we mo tan yan we karma chako we primary so ko aber gara pola mar ber yard we a chairway competition we so MDD gini music dance and drama in again ma bega team ne go lo kemangi go adungo gen anyway ji mara ngi so we ne we berge car me we na we no we re baspa studio pa new studio eno ngi la mid production ma one studio ene teleo pala yin yeah so we berge car me we no caro ma we no car kere onangeni o kare inge we mono gitika we ana me gwa ko ma ke kan we na we ana bana donc o mede da mere do tiara nyim dan ma we no tiara nyim pen piano logik lokum gwa ko ma kila dan mar be kere yeah and ke tiara lu we ma agi the new life ibino ne mono pole wenti ti we ma we mu kene mono ma party we ma ni no penalty ma duomo do toile ke tiara nen mo we pa Jackson mu be ka we ne bero vulu ene po bero mano we ma we fon kay we bero vulu ya kidong chan choya ene be po bero we ma so ingo ke nene be we mere we mano generation ki generation ke nene winyo no donye ko ne kino te kar no eno te kar ingo ngar chele tiegi te kar ma eno te kar ye ma pat kainen yin la tia wubi de don oy mwara moni binoni inyo gini nong ti automatic kino dong lo ba yu kere da dong ti chalo kit ko wa dong yeah kirne ngo wang ma icha ho berki twin money me mani kirne ngo wang ma go cha bino no dong almost mi kumino don tika du no do du don inoni inano nyaala wirno icha ho fo ene iberki mai ko me ber enong wang ma do berti so kainen we na pol kare pol we ma chon ma ga we ma mane kene kiro ku be chan watin wondire food court ma te kire Jackson wano kire we ni lengwa gane ke cherke state people will still love it wa romo gi we phone maliro we phone maliro we chon wa ku be chan kire ka yene winyo ibi nono bu konyo yen kamo food don we ma anone we ma pigi tego ma pelare ite kwar ma mo miera down miera wo wen and wen te we wa ku be chan ke lon le ro kele don de yera don state ibi na crowd ma le ro bokero we know him for pulling crowds and all that stuff we yet mo can pay we ne when ti we ma be mi no ni guru ko ngara chera chen mano cha kana sure mano le ro ti so we ne lengwa galo ne karma we no kara wako beri chani we ani food yomo chindano darbe food guaroma darbe na food nyor ne kanyina choy we ki girlfriend mamigi en ber mu no no to kirben e penget no itikata mo pere yeah and we en waka ke and we ni chairman wa chair studio actually no wa chair mere ki title mi we kan zaji mo kan don wati ho don studio wow yeah wow that is so amazing angene yin meti wa kenye winyo kera ki breaking kere an kumchana ma lo honi de tika ngio anga ma wati kere ai tami be tv lu mama wa barban celebrity vibes Lody boy yeah awinyo kamoni kanyi luoni won machalo the new life entertainment you always bring like love songs ichani furiti kachil won kumero Jacksons pela ngini the new life is no better in ki Jackson no so yeah ichani ngomo time cause anana kumcha inti we kini Jackson's where we kini although in 2022 I think ma war akayona also did a collab together keje furuti kara chain only that chamo kana ngaman war single mamege yeah by ritual ki madakum la pen mai penyo one me berewa ida new life kete nan free winyo alwonyi the new life idoga manyor ni apo mai kan matikin an ki Jackson food pay the new life no peti an ken the new life no tie alode mi no an kidong Rozena Jackson madana wengeni kidong watigi jo be no ti the new life
kidong watigi pido nyer makare ne down chair kaneno wa show pa Jackson Michael mano ruke chalo cartoon mano ko rubo machol no ke kone na chalo weni kira chogo nan ke kira ghost skeleton padande ke ya pido no ti the new life ki ovene before no kong no ber kong no the new life man saria mo kidong wo ber ke dama duong bara ngeo kendano chero ti poko ovene o chero ti joining don ku mapat an gena do well dano ri tutwal mi neno an gonyo mi nyaka mana ti e pening o kare no ma ana do music ne furatiri so kero bere ne no ati music abere gneno ne de maja ka gonyo music dropping ana ba bere ko ne o abere ke kare mi chere school ma chere bere Kenya for 3 years mwala de mo kamaro ma de ka yaga dugu tia chako ke me ngo ma chere kwano eno well pull down pull be kare meni ang no kama ana tie bara tie ani ngewe pede ni danger dan we la we gar la we ero la we yue ki we ti da dugu an we ka de nan ti remoni wono ti talent ma mege kiriti wang ma freeware we chan ka wa chao ne no mod legends magete guru kala ka eni wonye Northen Uganda kala ke ni ma wangeyo ge cat boss make Kenyo ma pa boss make la wo ma ja furu wa wini 44 and tong gwana ti Kenyo chat board ocha gibe ti dana madon ke bino bo walero be ma na diet by the ma na cher Joshua be ma na be diet I been bought am no forget they're still singing we ti une pere we na ito neno we na ito but kade neno la we kwa nyaka na me yue no fu no tika yue pe kar money no gino mo timo no ma we ka money ba no fu ka dugu da fu chen fu meta gi we ene gen mo time bot am no abet ke kara we no me ka tiara kwan olo to gino mo abet kere ya dama ma pes ka we do mo no we tia we kana olo tiki gi mo ma sustaining wow that is so great so Lody boy kai na no ilo kom manu tia we ma furi tiri o yunge chero ichi mete ke kwan ma dano me rongi ma tek foli itu chere da kai gang kwan mete ke kwan mi chana titi o tin mabe itamoni kumkare koza neno young generations a lot of them they drop out from school ma gichero ki joining we mono miremi mi berla we gi wexo kwan no waxo tamango may miyo ki luwe matino yana ma gi wexo we gi wexo kwan no mi cherka joining music industry ko cha ono ali piera di ali mia bi yunge ka we dropping kira na ne wai ka no don ko chero nga gi ko di wini ko na go tamango may miyo yege wa alis wa wanene kirbeti wa uplifting our music industry no at least no academically bane no the way we make wa no gitika mete anyini be de twal ema ipenye la penye mabe ingeo we this seasonal yino wajini mono yino miara I wek don kong don kwano I jere keme don gi we ibicha I wek kwan bicha ka keme gi we chenda michulo studio mi no ge kwana mono ma che chenda mi mak video we nyinde chere we no ibi no ge kwana mono ma rio kidong chenda mi cha promoting we ni eno ne ma yin chere we no ibi no ge kwana itamoni mono ku bere chane ngara chile ma ngeen katen mom yoro chui kumi wa nyo promoting we ni ibi lo ki dogo che mo timo mano nyino pene mi yoro chane mo wang mane mi chane mo owero an machalo an ku beri chane tamma mio ki vulu ma ku beri chane gitigi chui nyumier gi joining music industry joining music industry ti open ngorme karma joining cha moy kan but ma foot pie joining nen kon kama iti gangkwan peningyo vulu wengitigi condition me ko ma papat jo kene ku beri chane gitigi gangkwan malu nyurugi ti kachulogi no de kwan
no miero ko man en mi warata ta ichere ben mere corridor ichere joining lo tema rani magi gama ji badano tek by force ichere joining jo magi mar ko tije me mar ko kan mukene gitawno miero ichere joining musician so ingeo musician and madi northern Uganda galakini ko ge wanti papat so kayne ichere joining kama be chi gibi guiding yen ken me ko ma be so kayne ne ichere joining kama rai chi yen bene kim la gente kere kin ma yimbe ber kere tama madam yeno madong tek tong lo wen bot ngara chela chen mati wa ken ina ti awu gwanyo ini nyaaro pen music pe ko ngaro mai ke ngaro ma ken gwanyo nyaaro gwanyo yana wubi gin mu miere nge gong ma chel ni bet ki gino mo manoti kuni mano ngene ka denen ititi mone chino po butim affecting ko ma megi because music is seasonal iromo where chiel mini yomi weni ma chiel pene jokene go cha we ma chiel we karma no te hit tu gamu widano bero hit chako no chene so ubi chako ne ni now an kire go be cha no ati no chene mi chere show adati ka no chende down ka longa show and the famous ngaro kamo e kan ma o nyiano te yapte char malo eno mi ngeni mi ko mafut pia e kwanye kan mi we ko gang kwan nyo pe kwanye kan mi bale kila nyorni unyo kingaro man ma no te achulo school fees pene joma chulo school fees mangara chere pene rombe la nyorni ki kan rombe la mero an rombe wotimo nyo rombe ngaro mo bata nyo rombe organization mo unyo rombe ni itie scholarship so mafut pia e we e balo ka kare enoni umier ke chak nerni music mono ubuter an ubu gikwa kwena because ke chao nena go be chani polo we en mageti we ni wen ke chao lo po background ge ibi noni kin magien go don kere po beru yo challenges no karo ke yeah po beru yo to twal so unoni no twara ikeme gerge music edo mi alo yab yone eno gumpa yueri pat gumpa gweno kayenen il furte ke cœur mi bere school we be chalo part time ma migi may giri chere we ka te ko gan we dai chere we eno po gan yin gi ber gan kwan ko be chan wanano la te nyaako eni bestigal ti gan kwan ko yeah she studying yeah bestigal ti gan kwan ngor me ken perom pe chwaako ni mo bestigal mi ro we kwano u chero ke megi music now ke kerne ka bestigal gwanyo go we maroma dera ngwen en bero hit mero we en boko ma ka chela rio now lugi mwa ka madong tika bion go be chan ko mi chele wi ka no lo ba ye wa en ben mako ngoma bo ber ka feeding nyaawani gyomo no pe yeah so mero medike kwan ko tiyo kwan u chero kwan ngoma en chunya tika merna music go bed mere kenyo kati khane en go nyo chere show tie chere show ero no kwana cha no funo te chera nyim exactly like wakina ati mokere pen anoni pen adida ne kano ne go nyo pen a chere gan kwan kano pull down pengea bino kano kubechani kai neno Lody Bwoy ne biru wenyo kere da because lutiana wo ma wan wa don kebi kubechani kata ka wan wa wa bella ka chele wan ko e so bino ne umyala lungi ni muzeti ni lutiana teke maro yeah no abri tree yeah inyo ko beru ken mayiter kere kaine ni indicator ko mabe chibe nan we kumi gin ma bahra kum wancho gin ma ni chama gin ma chama da gin ma mar ene we ko kin mano ni beru kere kin mano ku ni beno beru kere yeah so kadon tamada mi no ma gike en ma lokki kila pe ma ni pe ni o mera nyola mera ke mera join the music industry ite gan kwan o mera nene i medical ngi kwan kirbe ne be doni we kagwa onyo imerne we eno yabioni ngaro maro chule pe ibi donye we kada nen lo ba chore I donye music industry ma we no wor ma be I chaba no chene tammi do ke gan kwan pene kwan ku be chani eno tiyo tigi moy ken pene romo o kamo yiti la we ene romber producer ga de nen dong lo we gu bion ka we borego madong no pere ron wa cho nying we ibi do nga emi la we na ko cho nying we ne I computer ma mege
you know me ane bege kar me chone so kwante gi mo ge kan wer no ben mabe lo ni e o mi bege kwan kir dan bu yer ni la mer nyogo yiti ka ko mano ino ke no yiti ka ko ni e no ma che be di ngi bi ka te kene ke te la mer ka ke lo le mo na ngi no ngi no ndi ni ama ma ri wa yes tenano wow angene yen meti wa Kenya winyu tam mabe che ma yende joining take these notes pay attention to all the way education is the key so make sure you take that notes watika chel Lody Bwoy penyen may tika to adverts neki playing it make sure just type the number mati down your bole comment sections you're going to play your adverts chere wata ki management ma make what Lody Bwoy kadu mo chere ka gikone kay wachi wako ngoma nyen e kam mamigi yen manyen ma tibora amiara watch ki fans mano chon no ge mar we wa matere da we ma agi da New Life Entertainment ki gonyo we ma gonyo ma a ki bot an Northen Jackson we ku be chani we ma tie pen an ma berka berin ma bero ma kanane aberka we endo pa berka nyuto ne pa berka ba we ne wa darom tamne gonyo ana we tie we chani ma lo ni we ma miara mak video ne ti we bu ngwan ma ku be chani amira a chike bodu ni homina kar mo manok maromo duwe achel chi obu chako neno video obu chako kar wako obu chako mako video mi we mukene matieni kidon we mukene worge we ne pene we pene mono kat tian lo ne kade wero ku be chani tumo mi iba don wako so we neno kai chako neno history pa Lucky Dube we ne mukene tiwa ku be chani ma foot pig releasing wako futie because where tinana we peni we ma kan get where me ba wa where me de ba wa so we tie makubere chani we manyen tie ma furo kar wa futie tabiat marama deke en tabiate tie don kana ma we en ti radio wen igulu kan ti YouTube ti wa e Facebook page ma mega ibino adon kana tie kere chere TikTok cho many Lody Bwoy ibino ni mono iberge kare mino we anoni we ni ti we mabe we me ma ando kekeni tie mere we pae break style ingeo ku be chan ka de chao neno ken malu tin we te ko ga da de ko ba de wa nya de ko peni wo cho e kan de ko da de ko da de ko in and out ni ke o kamane chakung lo kama we in yang ni mo you different stories so chani yani where we ma dong ba dang china ka te go we pa ki chui no anyway taking we ma peni ibi paro chida ka chako tamane ipar matere chidi chako parne peni tamane parne mai de parne ni peni mono itika paro gonyo weka ma wunu kwere eto eni itika paro kimo wunu be ka ko kere tinano so kimo wunu be ka ko kere kimo entire ke dabe kere inter kere en peni mono pa ene beru bot yene ke kan beru bot won wine both sides wow ka ide koko ka ene petane mono ide koko kene wa kuja jiri ti mater ingero te anyera wigi let maraj wigi te maraj nyaw kirdo te ka per ma bota po nyorri me te ka per always idea kere chwali message ponge message yani baby I'm missing you. You're missing who? When you're missing who? And I bark you away here, although he's missing me. At least no. So any call madam to matter for it and no voodoo chakong local mango chan be no voodoo white macalare. So any again madam to me and get chawang you more. Even no ne kuberi chan ma logoni. Down went to X. Pengen why you need down on the X Lody Bwoy. Down went to X. The Amarama ngwana bi. Be makar. Iye lokane.
parang here. Because ano yun na pay X. In free pay X. Eh? Free pay X. Loko may kan pay kan in free ngeni in free pay X. In mete na money. Ingeo Emma. You don't much in a comment section. We are one na daga te Emma pay X. Wala ka mod. Loko mo pay kan in pay X. Loko mo pay. Eno ngoma ange ene down when to X. Kiro wa nyaka madong no la cho tinte ber kere art. Mono ber X tiana bor be kolo. Tarong yan dong ber mi agi kan. No bro jara wa ya. Ka dong kero dong jiwne wa ndum tikere ne wa ko dong abe dong kere kumo. Pene. Acho inyo ba. Ibi no la cho. Nyebi no dao. Ngun pe ginyo ru la kache. Lu nyoru magi foni ma papa. Yeah. So and gin magi foni get. Wani men la wuri pe meni. Yes, gin magi foni get and tar gin magi foni get in. So now diga merne te an tare wan obega chamu ya bula che. Imira ko kin ma imerne ter mo te nyangwe. So mi ter mo ambo mi ter mo. Ingi obere ma ka tere nen tumbo la cho. Teacher tumbo nyaro ti lung. Ibi no ni mano ngama ma ti lungi rom giving up or your. Pe no la cho da ting ma your car. What of my teacher ne? Yes, mano teacher ni. Ina chair ki ingi chair ngom ber chair. Yeah, no. Yeah, chair no te malo. No jing pe moving speed. Yes. Chair no te malo lung no te wa ping kuya. So, kay nen nyaro bana, onwejo speed da ko kario, ni di chair ni da ko chair no chair ka lungi. Be ngeno jing chair ka bala. Yeah, so we are winning wine mono. Down when the X. Penny mono dong. I wine mono. Penny itawani ka yinde be wa ber X keyboard in. Aba nonga de chani. Konte anati X. Embeti X. Amadi changa nonga mati X. Ime cherbi nonga mati X. So all in all, anyang ngoi wine chano pa cher like nyaga mighty dating chano like cho mighty dating kong ko ubere kinga romo before. Yes. So the other persons also call that person X. Yes. Okay. So definitely I understand. That ye anti X though. Anyway, in Medina and Kenyo, I think I did Lody Bwoy. Kadon wachara kagi kuna. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Tamibe. Wati program mawa barbani celebrity vibes. Kama kero celeb mamegi wa bogolo. Wanani wangeo celeb mamegi wa ma area. So Lody Bwoy, kawa giro kere white tamemia giro koze waja kama dan romano ye winning. Ti wabere ke lok mamiat mabejo. Kere wacha wa tam mamegi mi agike. Ngo my fans mamegi go expecting at the end of this year. Because makati ka ringa matek total. Yeah, be total. Kada chair ka gi kone. Angin wa bokolo. Ma be total ba chao ne dong na. Inge bokolo ka tere me. Iron wer bokno dio chu tiam. Ama lo bokolo fo. Ama lo bokolo fo. Pen kan ati bokolo kir ro ma de cho we yeah. Okay. Yeah. My time they drafting mom. Yeah. So now amirni chike bodo fans mi chera tum wagani no jima duom da no wini jima duom gen mom yaro kerbe mere mano tikamalen ene yedu kidon wangu alengeni lo ba mer wa wangu mer be tie ben bo nano da ben bo wini loko mo ma loko ma duom pe ayo ngono bo waje ni mo Lody Bwoy dum tikatimo gimol na yan chono charon yeah afo de toile afo emagemi ostingan tin kan kabokolo ni mara chen futie tenen video ma che ma don kana te kana no kar ni pam mano funno piano wa bai ka mo ke wa dugu kan ka prima wa prima ge kan so make sure you subscribe here so we're pay missing a don't kind of video. My food pen video, go and listen to the song in every social media handles. We're paying phone my bay, my Lody Bwoy kilo.